parte Cristiano birashoboka ko yaba atari ubwa mbere wabonye umusore ukibona video ze mu mutwe yataza mu busono bw'urwenya mbere yuko utekereza yuko ari umupira w'amaguru uri kureba, ariko kandi utegereje neza ubuhanga bwinshi nyuma y'aya mashusho ye y'urwenya ubona yuko ari indi mpano idasanzwe umusore yibitse yo gukina umupira w'amaguru. Ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2025 yahawe igihembo na TikTok cy'umu content creator w'umunsi w'ubutayu bwa Sahara mwiza w'umwaka muri siporo witwaye neza kurusha abandi mu mwaka wa 2024. Aterura iki gikombe mu mujyi wo muri South Africa witwa Johannesburg. Yitwa Zerobrainer nk'amazina akoresha ku mbuga nkoranyambaga ze. Izina abantu benshi bakomeza kwibazaho impamvu yaba yarahisemo kurikoresha bitewe n'uko abenshi batekereza ijambo zero. Uretse n'izina, impamvu yambaye n'ingofero n'impamvu akinuka uyu munsi tujye kubira muri iki kiganiro. Ndabashimiye mwese mudasiba kuba natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Icyo ngusaba nonaha ni ukugaragaza yuko ukunze iyi video ukayitangaho igitekerezo cyangwa se inyunganizi kwisangiza inshuti zawe uzi yuko zikunda Zerobrainer. Nitwa Nsengimvuriviye, indi soko y'ubuvumbuzi. Mbaye ikaze. Fanwe John Masamaki uzwi nka Zerobrainer yavutse mu mwaka wa 2000, avukira mu majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Tanzania mu gace kegereye umusozi wa Kilimanjaro, ahari naho yakuriye. Zerobrainer yavukiye mu muryango w'abana 7, aho kubona ibitunga umuryango bitari byoroshye. Zerobrainer akiri umwana yakundaga gusetsa abantu cyane, mu gihe abandi bana babaga barimo bakina imikino yagenewe abana. Fanwe Masamaki uzwi nka Zerobrainer we yabaga ahugiye mu gukina udukinamico dusekeje, dore yuko yumvaga yuko inzozi zari kuzaba umunyarwenya nka Charlie Chaplin yakundaga by'agahebuzo. Ibyo ko umunyarwenya bijya gutangira, Zerobrainer yagiye ku ishuri nk'abandi bana bose. Asoreza amashuri abanza n'ayisumbuye muri Tanzania, aho yahise akomereza amashuri ya kaminuza mu bijyanye na mechanical engineering. Mu gihe yari muri kaminuza yakomeje umuhamagaro we wo kuba umunyarwenya, atangira gukora video z'urwenya zabaga ziri muri style nk'iya Charlie Chaplin wari uzwiho video zitagira amajwi. Nyamara abantu benshi bamaze kuya muri kaminuza ntabwo bumva yuko bakina ibintu nk'ibi bisekeje, akenshi bibarwa nk'ibyo abantu batakabe barize. Zerobrainer yahoraga atangazwa n'uburyo video za Charlie Chaplin zarebwaga zikanakundwa n'amamiliyoni y'abantu, nyamara nta majwi n'amake zisohora. Nawe akomereza muri uwo mujyi wo kujya akora video zitavuga ariko kandi zibanda ku gukoresha ibimenyetso aho ibikorwa bivuga kurusha amagambo. Amaze kubona ko byanga bikunda agomba kuzamunya urwenya ukomeye ku maboni yambaga, yahise ashaka izina azajya akoresha bijyanye n'uyu mwuga. Iki gihe yahise ahitamo izina Zerobrainer. Izina yasobanuye yuko arihisemo nk'izina rigaragaza umuntu ukora ibyo umuntu muzima atakaba yakora, kubera yuko ari ibintu by'ubuginga nk'uko abyivugira. By the way, tukiraho kubera icyo ukoresha izina Zerobrainer. Zerobrainer ni nde? Zerobrainer ni umuntu ukora ibintu undi muntu adashobora gukora. Nk'urugero, ibintu bigaragaza gutakaza ibyiringiro. Ni ibintu nyine bitarimo ubwenge, ibintu by'ubwa cyane by'ubuginga. Ariko kubera iki Zerobrainer yahisemo gukoresha content y'umupira w'amaguru? Kimwe mu bintu Zerobrainer yibanzeho mu gutangira content ye no gukora ibyo akunda kandi ashoboye cyane kurusha ibindi. Mu busanzwe avuga yuko nyuma yo gukunda gukina urwenya yanakundaga gukina umupira w'amaguru, anakunda umupira w'amaguru cyane. Mbere na mbere nkunda umupira w'amaguru, ibitaro gukina filime nanaryoherwa no gukina umupira w'amaguru. Gukunda umupira w'amaguru no gukina ikinamico z'urwenya yarabihuje akora content y'urwenya rushingiye ku mupira w'amaguru yiyumvagamo kandi akunda cyane. Gukora video zitavuga ahubwo zikoresha ibimenyetso gusa ntabwo byaba ibintu byoroshye ku muntu nk'uyu ngo wari ugitangira, ariko kandi rwa rurimi rwari rugiye kumvwa n'abantu bose ku isi yose bidasabye kuvuga. Uretse n'ibyo, Zerobrainer yatangiye nta bikoresho bya kinyamwuga afite nk'uko abantu benshi bagira urwitwazo, dore ko amashusho ye yayifatishaga telefoni, kandi za telefoni zihenze nka za iPhone, akayatunganya akanashyira ku mbuga nkoranyambaga yifashishije telefoni isanzwe. Ukoresha ibikoresho igira gufata amashusho ni telefoni gusa muvandi, byose ni telefoni bikora kandi ntabwo telefoni ihenze, ntabwo ari iPhone cyangwa se ikindi gisanzwe, telefoni isanzwe. Inkuru y'ingofero nayo ahora yambaye iratangaje cyane. Umunsi umwe ngo ubwo Zerobrainer yarimo atanga umusanzu we mu gufasha gukora amasuku mu rusengero, yahabonye ingofero arayigera yumva arayikunze, agira igitekerezo cyo kujya atangira kujya yambara mu gihe arimo yifata amashusho. Amaze kubona yuko abakunzi be bayivugaho mu buryo bwiza bayishimye, yahise atangira kujya ayikoresha mu mashusho ye yose y'urwenya, dore ko yari n'ingofero akunda kuri rwa rwegana yitwaza mu biganiro byose agira n'itangazamakuru, kubera yuko isa nkaho ibitse amateka ye menshi. Uko ubwamamare bwa Fanwe Masamaki uzwi nka Zerobrainer bwarushagaho gukwirakwira hirya no hino ku isi, ni nako arushagaho kwisanga hagati y'amahitamo akomeye mu buzima bwe bw'inzira imwe yagombaga kunyuramo
ikamugeza ku rugendo rw'iterambere. Yasanze isi irimo kumwitishamo gukomeza kwiga kaminuza mu ishami rya mechanical engineering cyangwa se kureka gukomeza kwiga agakomeza ize rimwe yo kuba umunyarwenya. Nubwo Zerobrainer yarageze mu mwaka wa nyuma yari buzakoremo graduation cyangwa se ibyo bita kudefanda, yahisemo kuva mu ishuri akomeza umuhamagaro wo gukora content ye y'urwenya. Ari mu bantu bake bemeye kuva mu ishuri nyamara bari bayasoje. Ibi byasaga nko gufata risk yo gusubika umushinga wateguwe mu myaka isaga 20 yatambutse ukawusimbuza umushinga watangiye mu myaka 2 ishize gusa. Hagati mu kwezi kwa 11 n'ukwezi kwa 12 mu mwaka 2022 nibwo Zerobrainer yatangiye gukina filime z'urwenya akazishyira ku mbuga nkoranyambaga ze. Nyuma yatangiye gushyira umutima we wose kuri video yakoraga, video ze zatangiye kurebwa n'amamiliyoni, isi yose itangira kumukurikira nk'umu content creator ukenewe cyane na benshi. Nyuma y'uko abantu benshi bamaze kumenyera gukurikira video za Zerobrainer, hongeye kugaragara amashusho adasanzwe agaragaza Cristiano Ronaldo yishimiye ukuntu uyu musore yarimo amwigana mu buryo busekeje by'umwihariko celebration. Muri video bivugwa yuko Cristiano Ronaldo ari we yiposting ubwe. Nyuma y'amashusho nibwo itangazamakuru byinshi byahise bitangira kumukoresha ibiganiro, bikamubaza uko yumvishe nyuma y'uko Cristiano Ronaldo apostinze video ye. Gusa ariko nubwo iyi nkuru yabaye kimenya bose, ikaba inkuru y'ukuri ku bantu benshi, hari amakuru agaragaza yuko Cristiano Ronaldo atigeze akora video n'imwe kuri Zerobrainer, ngo ahubwo Zerobrainer ubwe yafashe iyi video ya Cristiano Ronaldo akayishyira kuri video ye mu buryo buzwi nka brand, agamije gutuma abantu benshi bamuhanga amaso nk'umuntu udasanzwe. Ariko kandi ubavuga yuko umusore adasanzwe ntiyababeshye, kubera yuko imibare y'abakurikira ibyigaragariza. Nko ku rukuta rwa TikTok, Zerobrainer akurikirwa n'abasaga 19,500, mu gihe aba content creator benshi tuzi nka Diamond Platnumz wo muri Tanzania, Ankonzara muri Tanzania, Ashton Horo muri Leta Zunze za Amerika na Tengetenge mu gihugu cy'Ubugande nta numwe umuhiga muri TikTok. Iyo tuvuze muri Tanzania gusa, Zerobrainer aza ku mwanya wa mbere mu gukurikirwa cyane kuri TikTok. Kubera iyi mibare, ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka 2025 yahawe igihembo na TikTok cy'umu content creator mu munsi y'ubutayu bwa Sahara mwiza w'umwaka muri siporo witwaye neza kurusha abandi mu mwaka 2024. Aterura iki gihembo mu mujyi wo muri South Africa witwa Johannesburg. Impamvu tuvuze muri siporo nuko nubwo akora urwenya ruba rujyanye na siporo, ariko kandi iki ntabwo ari igihembo cy'aba handi hantu hose hatandukanye, uretse gusa umuntu ukorera ku buryo bwa digital cyangwa se bwa murandasi, ibi twita internet. Nubwo imitungo Zerobrainer atunze itigeze itangazwa ku mugaragaro, hari amakuru agaragaza yuko urukuta rwa Instagram bwarwo rumwinjiriza amadolari 200,000 ku mwaka binyuze muri sponsorship, utabariyemo yinjiza ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, TikTok na YouTube, cyangwa ngo bariremo aturuka ku zindi brand yamamariza. Ikigaragara cyo kitagirwaho impaka nuko uyu musore ukiri muto wigeze kwiga ibijyanye na mechanical engineering muri kaminuza, uyu munsi atunzwe no gukina filime z'urwenya kandi akaba aticuza impamvu yabisemo. Ni akazi kagaragara nk'agasebetse urebye ku mashusho, ariko kandi ni akazi k'icyubahiro ugendeye ku byo kinjiza. Iyi nkuru ya Zerobrainer itwereka yuko amahitamo y'ibyo dukunda ashobora kuzatugira umumaro kuruta inzira twahisemo mu myaka ibarwa mu 10 yatambutse y'ibyo twisanzemo. Itwigisha ko nubwo twaminuza mu masomo runaka nta mpamvu yo kuzirikwa ku byo wize gusa. Nitwa Nsenyumva Olivier, inisoko y'ubuvumbuzi. Ndabashimiye naho ubutaha.